Tiv Catholic Link Internet Radio. So Iyom shatachi inde sembo nyambo nina nyakba so vane Loho Dedoo hentashan rendi usu Tiv Catholic Link ne nyaka Adua shata hen Easter manda wasna nasem kanma Dedoo Reverend Fada Meladu azikene ne to ngwana no so ne che Iyangi milwe Yesu chivi ilwe Maria andane ya mbadon moshmaken Kristu semba shun pishisha shike ondo she nyakpa ande ya vesisho gamba ase ma she nesi ya ngwanum kanem na semba zambe ma pineu se undolomoyo anashem kanem na ma tomato kenesmasi ma she nasa gracia na kwa shasi tom shama sembleo nyaka duo shota keshio Easter kwa olun wasu hihi nya ton ka ken takdo ende ka amba apostoli chochian hi vu she kundu ka utan ka lo hwa janjan kundu gbe ka mom se ka sida o vu sha kunde ha siki sha kunde ha ka mom wa no sho hwa ka ken takdo Mpase chochian hi vu sha po ka mom janjan po ka yin Ivange yase nyam ka ivange shangere ojiji Yohane cho kundu ka mom si hivu sha mom si ki vuru sha po tankalonyi ndane ya mbadon moshmakan Kristo oti wonja kwa kai tu konse bagoyem njana ya zumu nyame gene kai mo zende ma yi da ta she tu kon she gbenda oya zendela ka bunde gaya nyamla hide gbada tana ningi kelen gbenda ogane uye kawe yem zendela ya babago ya zumu ka ve tu kon she gbenda na ya ka ona va no ya tuwe mana gba she tu kon la na ona gba she ya ise won tiaven mana tuwe da gba cha na zendu shemba guma yem tete la tu kole guma wasu ne yem zende la fafa bane ya mbadon mo shumakan Kristo kape ha mam hen we on ya lujela meno ndungu ka zendu bagona ha zumu ka wo penda tu kon sha gbendo mheno ondo wo yange mhen la de kulen sha mi vo gaya ko gomo nam hen la aguma kule shami aguma kule fefa zum mba Yuda be ko Yesu be mando shatran kon yo be faye kam kule hen we on de jela be faye kam kule awashuma we on de jela ba bibilo ka vesie Zumu Yesu besha tranko mani ya yange shotala amo shimba kwenev ma tiesin yasi Kristo sando katoliko kavesi yange Yesu mo shin kuyo anda gire joku na mo shimba kwenev kalwantega bamba yemba ondo bayanvi shima on chivu masukben masata kove kwa vulushine gire joku ya vechi Yesu moshinku ave mango anzumu Yesu moshinku ya bahene na bugba yona ngone ba na hai wenshu yangi mando shatra ko pe yun la nde shimba pene mango ma higen anya na ko onu hihiu che yangi nya ne ka vsie zumu bagba yon Loho ne ya o priest batame ko ambangele mamba farashi bu kove
na have wavati the bang bang kai yangi mon with the club bone drove passing Loho nega. Men we on the way me sha chuku o machela sashi. Men on the way me sha chuku wa man chuku o la sashi. A tu koni vesin is yavu punda shabunda mhuno on the jena. A bureau car visi yangi nyane zumu yangi budimba postuli choholo my passive toa. Ike yangi mon de ka yilanti Yesu shin kana o Yesu mo shin bakpene gaya ike kwa yelo ko save sanyo vizahme ukan amba farashi ko ambangeren ma priest batame na hai ko sheve nengi manatowe ungu ya ve facho ngwana toga bopasave o kwa shame Loho shunu sambe zan mo ve upa svangu higenye o show haya dane ya don mushumaken Kristo zoom wi hiwan ba hene ba Yesu show nongo ya ishima itave kwe nchima bawe yo ma do pasen Loho ne ya ka visi yangi hiu yevisi ma yamru yevsi yemana yabo ngwato ajire yavi nyochi yabru passing hama oye Yesu pe hidende shinku makakitina te hama o machia na Adua mbiombe na ha Loho ya mosa ki Jerusalem mo takre nyu pishi chive mo wa masasambe yemen ki chale genela ya chuku yawo nongo yebe ki Loho ne shinya ha chuku yawo nongo yebe tu konsha gbenda u Loho ne chagbenda he wo ondo ne ya we Loho lo sambe u yemwe fefa monyo sha jile gene a yangiru koma pe Loho le ya monyo pa ga ya andane ya madomo shumaken Kristo nchie madagbanse yoga zoom u bawo machimba gende shin baelentom u satan ulkele gbendo we yange awashima wondo kanu Mpase ya wonda kayo ne kulisha ya bana momom gu o mache we mana shin tana shin satan yuna pa no fati obunde awashima wondo kulisha minvoga Vyange yasinya ose ka vesine ha uhihi ka vesie zoom o Yesu adishinku yo adahemba hene nav yavi dashu da kolon ya ma vyange ka vesinya imba hene nav yemshu da kolon yo Vike shu tu zan se ka poa bangu shu mom pavakoga. Na Yesu batile jakbeta ya ka wene begema kpe na be kende kuwe kuyane kutsu ya vulu shimila. Na ka se ya ba kende ya viko shu zan kpe ve yif undu duwe duwe mishata pagane we. Loho go posedu ami ke yangre nyan wo hihi yo akas wole shinta na chi alu Yesu ngolwe vake gaya we yacha hi kuwelu hihi zanza wolu shapu kalwa benge kwa podu aminga kitombo kitil alu Yesu wo vake gaya chanuru yanka gbirin kit uma utombo alo Yesu wo vake ga chanu yanka gbirin kivesi yo alo Yesu wo vake ga chanu yanka gbirin kekaswa wo ten alo Yesu wo vake ga chanu yanka gbirin alo kashin kama kanta shin ha makolo wele shon ki uma wo chi alo Yesu wo vake ga ka gbirin teuru yanta sa Yesu ne vake kwala we ujuwa kwake na bironge kana visinyai ha makwo so wole shin tani sisi va Yesu ke telem wolon wanum kana manene ngom wolon wanum kana manene ndo mu no so shunu kwaso lon wanum kana manene
va Yesu ki yo ki via yo, va Yesu ki tombo, va Yesu ko mawo, va Yesu ki tomove o, va Yesu ki tomsulo wo, alo Yesu vakle ka ne gaya chanuru yanchi ke gberim. We yasu a pepe zanzana teta, a teta zanzana ikie zanzan tu zanzan se poa e chai mon pokoga sa Yesu nira. Kosho wa usu zuwa meke yangri nyane ya, yangi petelo tuna Yesu kwata. Tuna Yesu kwata ki yangi nyane ne Yesu hideshi na petelo yang kwata ye hideshi lumu. Shaunde tindi unu yemema da pasen Loho ne zanza nyolon krekile taya. Hama wasu ye na baptisma ya na hingi wano ondo. Na hingi wano ondo ya shi tindi nanu yemen da pasen Loho ne olun tasha wonchi ye Yesu nde shinko. Mangu wano ondo makake tina te yem aloye. Shachi pishi kasu tuna Yesu yange petelu tuna wana ha. Tuna wose Shiegh kelu hadwa kenkenge kelu shairi nasi o batu onja kwa kaye yele kai lami tavle humba kenge shairi nasi shajire sitenu kaswa kasirere atuna Yesu ya sho yasi kasituma silam asile ka atuna Yesu ya shajile mantashi kasile ka atuna Yesu ya shamakanta shaji ya salin tumu shafishi kasile atuna Yesu ya wene londo do shuma mana washuma na alu shaw yema se ya shashi pishi ka ide se nasi ya ndenya ni ya na petelo ye ahide lumu wala na ha enyia na ha pa awon shingu yela mo kwa we mangu kana avisi shaji aya susu na hu shashi aya susu na hu la sasi hide shi sasi lumu we makatumo sumu la tse unen nasetom uyemunda pasen Loho ne ye ne petelo nyia na ha kwa no show hwa nya ken takdom passe kwa na tesise yengim mashim sanyo uwelu shatato yo na on wila se chi se va masu va yadia ko tato ushu agbewu sha chuku se mbaye nala mayumba wenyo ken tato ne ya kayombe gbejevuru tuna Yesu gaga kayombe gbejevuru eshobo gaga kayomba butuna Yesu petelo yantuna na kayomba we shobo kawanu yange kajako we tena makula kana yem ken talu cha mada vihinyale na shoma badandala na bazumu sele kana chi ya yumba we wanyosha tato ne ya kayumba ishima vatewe ku vide va fanyo ma vide lumu Yesu petelo yange lomona yumba we nyosha tato ne ya kayumba yambu tuna Yesu ma ulwe jiju nanga toma na ha pa vide va kav ma we kaye telem manondo wam dem kwabo wam selim senshi yangi nyana sama pina no de soundulu muya aiva gracia na kene samasi shai ashie yansu tunawe shaka ornasi ashie yansu tunawe shari nasi la chi si hide sulumu nya petelo yangi hide lomu sha kwa yan tunawe la chi she sekpa sekoma ba dan yanja ko tatuna ma nengine yengi mshun I John alworo so koyi ki takdom pasishe yangi nyane ya on the tail on bana ge uno lomo ya
Anase graciana shasi tom sham kan na mayo. Kenti Yesu Kristo to wasi. Amen. So I'm going to Fada Mag, I'm kind of Dedoo, and I sing yan. To nurse the Dedoo, sir, Adua. Magnificat, anima